bakhona labanye lokhanza ukuthi ukhule lo mntwana ahlala nenini bahlala bobabili nje umfana wathi noma sekase bo primary ngake wakhe athi nakangena angibeke ngelimi lokweboleka ebathroom ngale endlini yegesi asinasa lapha ebhavini lakhe sekafakela amagwebu abo lapha ebhavini ambide buya utongudluta la ngemuva angene afika gudlude unina amgudlude nangalenye ilanga phindze futhi ambide buya bo angene umntwana wakhe njalo kunetinto letilahlekako kulomntwana womfana kunetinto letonakalako ngiko labanye uthi nakakhula ugcine sewubona lokuthi kulamabhodi lekufanele singabe angi-32 lahambelana la matinyo langi-32 la ngathi kuna 16 kuphela la akhona emabhodi lashodako la yini inkinga kunetinto latibona labengafanele ukuthi atibone umntwana wemfana kabuboni bungcunu benina akukafanele umntwana wemfana abone bungcunu benina nganoma ngawe yavula ekamerweni lamake njengoba nyalo sesakhathini emacamerweni athi sigwadlu nje umnyango akhanze make ageza agwadlu ambone ageza sivale lesivalo